komme echchekivis diri ulene waki usultaka hamatake kandaluwa fawa ecche ei man Allah ge kawani sunnai mi sunnatun hama ekachchevis istisnaaw menne man Allah wahi korevi wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahihi illa umamun amthalukum ma farratna fil kitabi min shay' thumma ila rabbihim yuhsharun manai bimuga hinga biga ole dire komme echchevies adi ege defiyain uduhe duunyevies tiaba mihum fada ummetake kamga noni nuwe fotuga nodiuwa timan raskalange evves echcheddulen nukurawame den etaketi qiyamet duwahun ekurawa hoshi etaketige veri raskalange hazratashe algon men insanum duniyega lavwa fawani insanage hituge etegada duluge iqrara beru foshuge amalta battan kuram wi koy bayan kura shari'atege hiyaluga duniyege hayan arastu kurmattaka man Allah wahi korevi likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja tiabamhunge tereen komme bayakamme shariataka faaluwegen wa mage timan raskalange levvime man Allah ge russevun libengoi hameka nikotaki emagatta baavun ei de duniyege baajjevri kamuge magu ei man Allah fonuvi emmeha rasul bekalunna nabi bekalunge magu salihunna siddiqunge magu kit rasula sallallahu alaihi wasallam algon men dukura wa wadagen nevi hagga batil adi heva anuba waki qur'ane goi amali gotun dakwafa ei islam dinu ke safu manhaj sida rasta main Allah ge wafa e manhaj ge bingalaki tauhid ege mati gavani alukam ge mativeri rukunta makarimul akhlaq ge riveti sifata insanu ge jana mala rakkaterikan oti emagun hingage nasli darifas kola insana ge emme akbodu jawhar kamgawa buddiya abur himay kodde hamekani nizamaki ei insanage fitratuge hagige kamgawa furanaya hashiganduge farwa madiyata ruhaniyata adlu veri gotuga kana deni ilahi adluge nizam kamgawa e ilahage mativeri shariatu e nizamga evves atakun haddu fahanel mennuwe kiyaman terikam gavesme amur kurma mana kurmu gavesme emme matigawani main Allahge amur fulu ekalange wahi e wahiyagen wadagen kaw sahiba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke amur fulu e amur fulu taka tabawan vi koi amali gotun dakkawa devvi mai matveri sahabina he gotuga ebe kaluna tabawi tabi'ina atba'un waliveringe lobiga haddu fahnalagos magu fredigen dia sufina muslimunge macca kandi ufulali khawarijum wani ilahi mi adluweri manhajun ekibaifa hama ehemme loibba nafratuge shari'in fahnalagos muslimunna gulunkanda kafirunna fajirun miturun kamga balawle bayako ewani islam diinuge sahha manhajun fakahafa islam diinuge saf manhajun ekibave main Allahge shari'atuge matveri hukum fultakum mun amrala fi komme mihako ewani bayan wegen wa magu fredume gakan kashawar main Allah alamin islam diinuge sahha manhajuga lahattawashi ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون manai den timan raskalange deenuge kantattoga faaluwegen wa shari'atige matiga kalege faanu levvime fai kalege faanu ya tabai wada gannawashe adi nodanna mihunge eduntaka kalege faanu tabai wada nugannawashe